Njegovo ime poznato je svim kvizoljupcima. Natjecatelj i publiku ne osvaja samo znanje, nego i duhovitim dosjetkama, ali i bahatošću. 27 mu je godina i najmlađi je lovac u popularnom kvizu Potjera. On je Dejan Kotiga. A što sveznajući lovac ne zna i što mi o njemu ne znamo u sljedećoj priči. Jako puno volim jesti. To mi je najslabija točka. Pa jako sam sretan kad ja nešto znam što on ne zna. Ha, čovjeka zovem Boškarin. Pogledaj, građu i sve ti je jasno. Nema puno priči. Vi morate odgovoriti, jel? Samo polako. Ne, je komplicirano, istina. Zeznuto je, ali zajedno smo u ovome. Ti pitaš, ja odgovaram. Jednostavno kvizni fanatik i to voli raditi i on uživa u tome i to je njegova tajna. Lustracijom. Ekipo, čestitamo. Dejane, nikad lošiji dan. Iako su oni pobjedili, daću vama prvo meč. Ne bi uopće rekao da je problem u meni. Samo 27 godina ima Dejan Kotiga. Profesor je povijesti i književnosti, a fakultet je uspio upisati unatoč tomu što mu škola nikada nije bila zanimljiva, osobito srednja. Tu sam prvo razreda prošao s 4, a onda treći, četvrti s 3, jer nisam nikad ništa učio, nego sam uglavnom rješavao neke križaljke po satu ili tijekom sata ili sam doma čitao nekako drva znanja, a škola tamo je. Imao sam puno jedinica u jednom trenutku, imao sam 7-8 jedinica u drugom polugodištu, u trećem razredu srednje i onda je tata jedan dan odnio kompjuter dok mi nije bilo, jer sam non stop igrao te igrice i surfo stalno. I super jedna fora, kad sam isto imao puno jedinica pa je tata pitao kao pa šta će ti raditi ako padneš razred, ako ispadneš iz škole. Ta legendarna rečenica sam rekao pa ja ću se onda pripremati za milijunaša i to je to, imat ću ja posla dovoljno. Tako da, to je toliko koliko je to bilo bitno tada još kao malom. Najbrži prst imao je Dejan Kotiga. Dobro večer, Dejane. Dejan Kotiga. Kotiga ili Kotiga. Kotiga. Sve jedno. Dobro večer, Dejane. Dobro večer. Ili na hrvatskom Dejan Kotiga. Tako je. Tako je. To sigurno. Pao je tada na pitanju za 250.000 kuna, ali dobio je zanimljivu ponudu. I tu sam, nažalost, već prestao s kvizaškom karijerom na kratko, jer su me uzeli na televiziju da budem u autorskom timu postavljača pitanja, tako da sam prešao sa onu stranu pakla i onda se nisam nekoliko godina pojavljivao na televiziji sve do Potjere. Zaigran Istranin spreman je na sve izazove, pa i na to da ga slučajni prolaznici rešetaju pitanjima. Morate mi ispitivati malo. Sad su ovdje godine Oskare filmove, vi pitate bilo šta, ja neću znati, ali ću probati odgovoriti. Najbolji film 1976. Evo, nije tako teško. 1976. Rocky. Je, točno odgovor. Sad ti reci bravo. Bravo. Ali čekaj, to ne vidim pitanja. Pa to vidite navode, rečenica, vi iskonstruirate pitanja. Pa kako je to pitanje? Pa to nigdje pitanja, pa opet ste meni dali teže. Pa imate knjigu, nađite nešto pitanja. Recimo, evo, ja ću vam sad pitati. Ples mi je najjača strana. Filmovi i televizija popularizirali su twist. Ples koji je koje godine smislio američki pjevač Hank Willard. 1955. recimo. 58. Blizu. O, dobro, nije loše. Hello? Scottish? Then nothing. Thank you. Škoti, to su prljava posla, ne možemo to. Vrste energije. Nuklearna energija, termoenergija, termalna, hidroenergija i energija, seksualna energija. Nema te. Nema te, to je ljudska energija. Ljudska energija, to sam mislio. Dejan je gotovo pa neuhvatljiv lovac. Posebno se veseli neočekivanim natjecateljima. Dobro večer, Ivane. Dobro večer. Ja gledam odakle ste im poznati, kao da i onda
Mislio sam da ste bili tu možda prije, pa da vas je Morana izbacila. Znam da vas je neka žena pobjedila, pa sam mislio Morana, ali dobro da ste mi to odagnali. Tako nešto Kao je da bilo, ste da. prvi put, pa okej. Starikom od početka ima dobru vibru. Fasciniran sam znanjem jednog tako mladog čovjeka, zbilja, ako već govorimo o ovom aspektu. A ovako kao friend, stvarno, evo, vjerujte da ne mogu naći ni jednu lošu stranu. Možda jedna njegova loša strana je što nema ni jednu slobodnu večer. Znači, kad god ga zovem na predstavu ili negdje da odemo piti neke voćne sokiće, on pogleda u svoj raspored, kaže ovo je filharmonija, ovo, ne mogu. I onda kad mu upadnemo negdje u raspored tu i tamo, onda nam bude lijepo i tako. Otrujemo se voćnim sokovima i bude nam prekrasno. Dakle, dobili smo ozbiljne opaske od SC-a da ima jako puno timova koji nose vlastitu cugu na kviz, što smo se dogovorili da nije u redu. Kojem je redatelju, glumcu i piscu glumica Anne Hathaway rodila kćeri Suzanu i Judith? U pretrpanom rasporedu Dejana Kotige petak je uvijek rezerviran za večer kviza u studentskom centru. S 4 prijatelja čini nepobjedivu ekipu. Poznajemo se par godina, evo, ne znam koliko točno, rekao bih 4-5 godina otprilike. U početku je bio odvratan i svi ga mi tako doživa, ali kasnije vidiš da je čovjek u redu i to je to. I dobar je, ajde, može proći. Dejana sam upoznao na snimanju Kviskoteke 2006. Tako da se znamo od njegove srednje škole. Onda je imao 18 godina i već se vidjelo da će biti nešto od njega. Odrastao je u Motovunu, gdje se cijela obitelj bavi prodajom tartufa. Posebno je vezan uz mlađu sestru Dejanu, koja studira antropologiju u Londonu i govori 7 jezika. Svi su Kotige genijalci, kaže Maja Jurković, urednica kviza Potjera. Ona je Dejana odabrala za lovca. Kad sam birala lovce i testirala priličan broj ljudi za cijelu priču i tako dalje, Dejan nije imao najbolji rezultat. 6. Ipak prepoznala je njegov šarm i karizmu. Bahatost koju će mu neki zamjeriti došla je s vremenom. Braveheart. To je film, a on se zove William Wallace. Ali Rob Roy je škotski nacionalni junak. Dejane, ne pravim se pametan, nego niste saslušali pitanje do kraja. Dobro. Možemo dalje? Možemo. Pa dobro, čuo sam komentara, pa i ja bi bio bahat na njegovom mjestu, ali prije bih rekao da je Dejan prihvatio karakter lovca takvog. Svi imaju nekakve drugčije. Mirko je kao neka institucija, Morana je onako jedna ženskica, a Dejan je jedan lovac koji je onako mlad, bahati, brz na obaraču. On je prije prihvatio takvu ulogu nego što je on zbilja takav privatno. Znanje upija poput spužve, putuje, čita, gleda filmove, a za one koji ga žele preveslati, jedna crtica. Na pitanje iz sporta često ne zna odgovor. Eto, i Kotiga ima Ahilovu petu.